Thutha wa thirikari kuuga atĩ nĩ kũhingũra mĩrango ya gwĩtĩkĩria ũgũri wa mbembe cia GMO gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu yathĩtwo nĩ igoti yambe ĩrũgamie mũbango ũcio kwa ihinda. Gĩkundi kĩa arĩmi anini atĩ gĩa thamaki na arĩithia nĩkĩo KPL gĩthitangĩte thirikari gĩkiuga nĩ ĩragarara watho. Ombi letu la kwanza lilikuwa ni kuuliza mahakama isitishe kuingizwa kwa mahindi za GMO ama vyakula vya GMO katika nchi ya Kenya. Mahakama imekubaliana na sisi na imesema ya kwamba serikali isiitishe ama isiingize mahindi yote ya GMO ama mbegu yote ya GMO nchini Kenya mpaka hii kesi yangaziwe. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩu Cindy Otieno erĩte igoti atĩ korwo nĩ ma nĩ ng'aragu ĩratũma thirikari ĩtacũkie ikinya rĩu ĩrĩ na ũhoti wa kũrehe mbembe kuma mabũrũri-inĩ tũrigainie ta Tanzania, mbembe itarĩ cia GMO. Ombi letu la pili lilikuwa ni kwamba ile cabinet dispatch ambayo serikali ilitoa kusema ya kwamba GMO hiyo marufuku ya GMO iondolewe. Sisi tulikuwa tunasema hiyo cabinet dispatch ni kinyume na sheria. Mahakama imekubali na sisi na imesema ya kwamba kazi ya kuondoa mambo kama ya GMO ni kazi ya NBA, lakini sio kazi ya baraza la mawaziri. Na ombi la tatu ni kwamba kama tulikuwa tunasema kama tayari kuna shehena za GMO ambazo ziko nchini Kenya zisizambazwe, na mahakama imesema kwamba kama kuna vyakula vyote vya GMO ama mbegu za GMO ambazo ziko nchini zisizambazwe mpaka hii kesi isikizwe. Ikinya rĩu rĩũkĩte rĩrĩa atongoria arĩa marĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio merũmĩte kĩni gũkararia thirikari ndĩkarehe mbembe icio. The grave matter of GMOs and the alleged plans to import GMO maize by the government that has left a majority of Kenyans in the countryside unable to put food on the table. These are matters that we continue to engage on. Kwa hivyo leo sisi kama wakulima wadogo tumefurahi sana kama wana Kenya Peasant League, na hii ni ushindi mkubwa kwa wakulima wadogo nchini Kenya, kwa hata wanunuzi kama consumers, kwa sababu lazima tutathmini kama madhara ya GMO vile Profesa Kimbu Dhairu alisema ya kwamba mwaka wa 2013 alisema ya kwamba ni lazima serikali iweze kutathmini kama kuna madhara ya GMO ambayo haijafanyika. Mũcirithania Mũgũre Thande wa igoti inene niwe ũtuĩte itua rĩu rĩrĩ minista wa wonjoria na iganda Moses Kuria thingĩrĩirie kũhe arĩmi mathaa 72 gũkorwo mendetie mbembe ciao kana thirikari ĩtĩkĩrie mbembe kuma nja. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.